Veliko ljudi me sprašuje, koga bom volil na volitvah. Zdaj, to je taka stvar, ki človek malo bolj narad pove, ne, ker če voliš Janšata, te bojo oni napali, če voliš Goloba, te bojo Janšatovi napali, tako da tu so ljudje ponavadi raj kar tih. Ampak ker sem dobil toliko vprašanj, sem pa jaz posnel en video, kjer sem povedal, koga bom volil, in sem tudi povedal, zakaj je razlog, da bom tega volil. Ampak veste, malo nimam jajc, da bi to objavil. Pa me zdaj zanima, lejte, enem 10, 20 bi dal dostop do tega videa, ki ga imam že posnetega, pa objavljenega, sem ni javen, da ga pogledate, pa mi pol napišete komentar, ti, lej, dober je, objav, lej, brez veze, ne objaviti, tako da, lejte, pište mi, pa vam pošljem dostop.